Dobar dan. Za televiziju Leskovac imamo pitanje, pravimo reportažu o Bruce Lee. Da li znate kako je umro Bruce Lee? Nemam pojma od toga. Da li znate ko je on bio? Pa zna se šta je bio. Vidio sam ga. Pročujeni čovjek koji je bio najsnažan možda u svetu. A priča se da ga ubila neka mafija sad. Šta je tu istina? Ne zna se. Gospodine, pravimo reportažu o Bruce Lee. Da li znate ko je bio Bruce Lee? Bruce Lee? Strašan čovjek. Da li znate kako je Bruce Lee umro? To ne znam. A kada je umro? Proleće ili... 70 neke godine valjda. Da. Ne znam koje vreme. Ne. Znao sam, on je poginuo davno. Na primjer kad su se u borbu tepali tako je poginuo. Filmom sam pratio njegove stalno. Gledao sam stalno i sad malo razumem od njega nešto. Dobar dan. Dobar dan. Recite nam, ko je bio Bruce Lee? Da, ne znam, imao prvi deo Bruce Lee. Vi ste gledali onaj film Kuj ko ja, drugi deo? Da. I kažete mi, fabula i radnja filma vas podsjeća na jedan... Mnogo dobro, mnogo, mi to obožavam, ja to većinom to gledam. Bruce Lee gledam. A da li znate kako je Bruce Lee umro? Kažu da je žena ga otruvala tamo sa nešto tamo i tako pričaju, znači dobar je bio Delija, mi uvek pustamo to i slušamo i sve. Kako je on umro? Pa pričalo se da u vezi lekovi, pio neke lekovi i tako. A možda i zbog toga aspirina koji je popio u stanu svoje ljubavnice, posle toga se nije probudio. Pa on je umro oko 83. tako beše, 73. godine. 84. tako. 84. tako, da. To, pred 23 godine. A taj Bruce Lee bio je, čovjek je kao, na primjer, kao prečujen, dobar sportisti. I dobar je bio. Vi ste gledali njegov film Kuj ko ja, drugi deo, gdje se on pojavlja kao epizodista. Da li ste oduševljeni tim filmom? Jeste oduševljen. Dobar je bio i oduševljen i ljubazan je bio. On je bio najveći tehničar i najveći umjetnik za svi ovi karate, sport. I najbolji je bio, mislim, najbolje filme je dao i prema tome nema, mislim, ko da ga zameni više. Čak i ovaj film koji smo spomenuli, Kuj ko ja, drugi deo, to je bilo... Nema više ko da ga zameni. Čak je bio i epizodista, on je to izvao sjajno. Da, nema više ko da ga zameni. Bruce Lee, koliko sam vidio i čuo, kralj kung fu. Pa, Bruce Lee je bio jedno vreme kao filmska zvezda, kasnije se uključio kao i režiser, snimao je nekoliko filmova. Da li znate kako je on umro? Pa pravo da vam kažem, ne znam kako. Jer pre mnoge priče te otrov, te neka droga. Pa najverovatnije tu je uticala neka vrste droge, da je tako malo ljubomora vladala oko njega. Zvezda je ipak zvezda. I onda koliko te vole, toliko te i na neku stranu i proklinju. On je bio karatista, tepač. Je li bio prvak? Bio. Znači ne đak prvak, nego prvak u kung fu. Prvak u kung fu jeste tamo, šta ja znam, stavio se u struju, vežbao mnogo, popio neko leko i tako je umro. Ko je bio Bruce Lee? U stare vremena. Stara vremena. A možda ja pričamo od Katamlinski i Radanović iz Partizana. Bruce Lee, ne znam ko je Bruce. Je li bio prvak? Da. Znate kako je umro? Ne znam kako je umro. Sinoć kad sam pošao u bioskop ja, igrao je Bruce Lee, moja simpatija. Odmah na početku nastade tepanje,
do tad mirna publika poće s navijanje. Tepaj Bruce Lee, udri Bruce Lee, otepaj ih svi. Ne daj nikom da preživi od ovih ološi. Tepaj Bruce Lee, udri Bruce Lee, otepaj ih svi. Ne daj nikom da preživi od ovih ološi. Lete na sve strane karate udarci, Bruce Lee ih ubija ko da su komarci. Lete na sve strane karate udarci, a Bruce Lee ih tepa ko da su magarci. Tepaj Bruce Lee, udri Bruce Lee, otepaj ih svi. Ne daj niku da preživi od ovih ološi. Tepaj Bruce Lee, udri Bruce Lee, potepaj ih svi. Ne daj niko da preživi od ovih ološi.